ntihagire umuntu ashimira umunyacyubahiro. Nawe ukirusha abandi, Yesu we nakareka kandi umashira ntihagire umuntu ashimira umunyacyubahiro. Nawe ukirusha abandi bose, nawe ukirusha abandi, ibimazi by'abantu. Abantu baratanga ibimazi by'abana, umuntu agatanga ikimazi cy'umwana wiwe ku gicaniro. Haleluya, ariko Yesu yaje kubivuga, yaje kubivuga. Bwana asifiwe. Yatuzaniye imbabazi, duhanirwa tudatanze amafaranga. Seneri, haleluya. Kweza tudatanze amafaranga. Yadukuye ku muvumo w'ibyaha aragahora ku ngoma. Yesu umwana w'Imana aragahora ku ngoma. Yadukuye ku muvumo w'ibyaha aragahora ku ngoma.
niyo mvuka jewe ariko bigenza gute n'amafuti narivuze yena ukuru umuntu muri pube tutagiramo kandi igikorwa kijyana kubivuza imirimo y'umukara ataducura hatari n'umugabo w'umunyakuri wizeye umugabo w'abagabo wizeye umuntu wizeye nakubwiye kuri mose ariko wizeye umuntu ugasanga ni fake ariko iminsi tumara kuva namumenye imyaka 20 irarangiye sindigeze namubona muri kosa na Imana ibigira cumi n'ashika fata iyo shikanwa yawe fata ico kigira cumi Imana yaguhezanije wazanye mu nzu y'Imana kurukikanye yagutumye tijanira njyana mushengero kugira ngo umurimo wanje ukoreke rero shikana ibyo wabonekana sigo aho rega sigo aho Ziwawa uje akitaliwa ndio gerageze ngumire. Haleluya. Amen.
Imana agirire neza. Reka dukorere Imana. Dukorere neza abahinzi kwitunganya. Abakanya amamverope banaronse nibaza. Hari inyuma ni sawa. Hari abakidenge turetse sita ni sawa. Nimuzamure icyubahiro umwana w'abami Yesu. Uyu munsi amazi ava kumaze kurukira aho nyene muri aho nyene bicaye. Reka bamwite turi bakari bakavuga ngo manu imbaraga Sema data mizina Yesu twasengeye amashikanwa n'ibigaciro tugiye gutanga muri aka kanya twasabye umugisha uva mu ijuru ucucura umugisha uva hera aho twasabye guhezagire umuntu wese agiye gutanga n'ibyari byarapfuye byabaye impunya bica bisuka bibisima muri aka kanya uhezagire umuntu wese agiye kugukorera mu izina rya Yesu. Hallelujah.